terms ta moi ahum jing ngan up tai ba stakeholder ahum che mai dei ne cookie ne naga ne ko moi ga tai ba nang na tai ba ko 1961 chi ya bo ya dri bo hai duma ya da ta di ka ya di no khoti no ngan na ta re ko adu ya re ta di adu di yum mam le ta di fencing ya bro ya da bro hai ta re ko adu ya di du kai no ya da mi du kai no adu ya da mi du expose to ta re ko adagi kai hai ta re FMR se noi na cha na su relative do rule gi matung na la la se horo horo ta le hengu je kano ta kai hai ta re khoi gi lampak ta san san sajik cha ba do na to lugum se hai ba do ya na tai ko adu ya bro ya da bro to adu ne khai na tai adu matung dang sa gi illegal immigrant lai ba village sem to ba kholi ba mam je masi akhoi gi leba ki phana bai tong tani tung koina shanti one bi tong ta se moi loi na ya na tai ba elected member kambu se elected member ha na ya ta ma tum da mai ma gi pot am le ram ne ba ko ma puk chen cheng do ba le ne ba ma puk chen cheng ba si am na darka lai ma puk chen sen da ba lai ngodi sida kara taroga kai hatare nangina khara tawro nangina budget khara lawro nangina lam khara selo nangina lambi khara semo sino oya pona te adum puna laini yaroi ba laingak singchina de 60 MLA se asina khanga dabane simasi aigi manipur ni ko haiba se moi 60 mo na khan madar ka leiba loin khal ka duda adu thabak tor kuma tam da shanti oidoi ba adu masi po se central government solution ba ngam moi ba akoi gi yumne akhoi gi yumne akhoi na senggodamne akhoi na tongdana akhoi na tanang moi central government sung moi ba central government di they are playing on anthropology maitei lale soiro maitei chumi soiro ai hairoi ba kugi lale soiro kugi chumi soiro ba same goes for naga also aduga moi central government di amazan khangi ba ai masi mi si smai tawuni si tumuni khangi ba moi di 강원들 마뚱이도나 anthropology 산나리 네바 박콩네 이제 아도 understand 타고 미 카람 야르마니 understand 타고 똑저라마니 똑똑 감부 똑드레 과 아두 와니 아두가 마시디 시기 타박 로션 바세 마시디 we the people of Manipur 하시니 아코이기 elected members 싱체 아코이 프라자 미암나 간타바 타이 아코이 elected members 싱시기 모이 vision 도 이행바 타이 모이나 solve 타고담네 마판다기 미락 파시디 마팅 빵 발락코네 해봐 야다간 주다 푸가이로 할 거더니 과 타가서리 요자 야다간다 푸가이로 아더기 포스 타절로 아더기 왕과 하름 기게 봐 시다 포스 타절 이싱제 아코이 머니푸 가면 빠 땡기네 시주 프리드 나때 봐 아테 스테이트 나 kai 할까니 에 너희 머니푸다 너희 매암 용 매암 너희 카나다가 아코이 좀 나간데 아코이 비르 인컴 텍스다기 너희 pesa 좀 깎게 가야 되노 하이도이네 하이디네 봐 아두나 시다 오마 땀다 시다 security deployment 오마 땀다네 머니푸 세 아코이 아미기 terms 다 아미기다네 Siachen quite highest allowance Pangeva. Siachen the Tabaki, glacier allowance, the highest Pangadu Matung the Manipur Taiba. CI ops in field and Adu Supidoni. Settle me, I'm thinking that Manipuki budget and Sipir Pose, Segi Seto Kidoni Masisi. Tamoi Canodale Manina administration Manipuki, Manina Sigma, Yamuna Kangi Aduga. No in Seto Kidoni said that BSF Live, CRPF extra to aeroplane, the Pari Collegaja, aeroplane Gi Live Pasado, Adu freedom Tanate. adudo extra ngtani state government gi budget tar phudu gi phakto khidoi no loima masi aduna akhoi gi sidaga kai haitare akhoi na gi mayam ni khangdam ne khal ma yai ko state government da thajal ai state da thajal ai adu force thajal ai khotla ya da bi central government tarai ni akhoi gi puke tai ni sala akhoi da di anthropology da high lai na adu khal ngani ba adu everything is on anthropology central na tori se ko anthropology ni mapa amana macha manga pokpa matamda taruk pokpa matamda macha khudimo manade mapa amaga mama am khatagi macha oito su pukchen khojen manada we manade differences la differences da ai sa sin kamai tawi sin kamai tawi how do you mapa mama to deal tawe was this we have to understand sima ai thamjage ko aduga unaring khoi development la kadoi misunderstanding lokthor kadoi ni ko aduga unaba matamda punpuna unaba aibadi naga su naga gi ne kuki gi ne maite gi ne punpuna unaba aduga ne central ne grill to ba nang sitogi no grill to adu ne pamjari se ko sima di am pade grill to draga di khoi mi ji gyan ta roi ba ko ana grill to amam unaba ta hana amam unaba su da kale nang na kharisna kai no aduda mu individual da mu grill to ba mu ta kale central government dagi central government gi side dagi dina akoi manipur thugai ba pami ha ba se se da hai ba sing da yaning de ba india ana le kan kamai thugai pam doino ko ada thugai ba pa mai ha ba sim I am not in kaitara I am not with that kaitara sentence haitare ko simadi ha je ga aduga masagi ibona tamoda hangiba question du da ai machet um panjaram ge ba ko akoi manipur da pai kha bo tawro ba thabaki tawro ba amata haidok te matam jana
ko samthina kan tok jani da aduna di akoi sida leiba mi singe yam competent oi han tak pani lenga nga iba adagi office ta ga phami ba kamu sing se moi se yam no matik yam no chai ha tai aine nga ise kanu Manipur Public Service Commissioner tauba exam chi bo halli ne thabak changram du bo ak pa mane ba it's very wonderful hai ta ai kamana kai haina express to do no khangdre ko thabak se haidok tabi prekham to thabak haidok tabi ai example lam pijage ko ai gi kanu sida aduna na aina central government se central government da aina ngasi bo matum da aina demand am to bo matum ji da ai gi experience da adum pirakhe ba ko pirakhe sia ai marung ma hajage ba ko aina NCC ge CEO oi ngasi da na akoi gi youth exchange program hana YEP hana youth exchange program hana akoi gi angang sing competition taroga foreign country da chatnumi program am lei ba ko aduda ai kedet ma Arjuman Shah ko ma mingse ko Arjuman Shah se moina khalle impanel tawre hair kana result je so ai dok ta angang si de passport ka logjer re ko adu passport chau lo bo cha pa adu a godi chala lo doi ne ba paisa tingi ni ko ai ne hek lak pa matam du da di angang am ko le me magi do adu di ai nang hodre magi dam tai work to din ngom da ai hek lak pa adu gi portal lotion gre ba ko chahi du loi gre ba mai maming do ai kaw ra adu ngang tu ma di adugi do dai work to nang hodre ai lak tak ngai gi ko ai na NCC kamai to no khang ding gi mathagi case study hoji gi Arjuman Shah gi case study na republic de chalu re hal e ma YP gi khalle ha re ko khalle moi se e mak to re adu na result je haidok ta ba kai lam je no khang da ba chalu adu matam da chalu haidok ta ba ko adagi akhoi gi Shillong gi pura notice ki in charge la brigadier Sambyal nam la ai na brigadier Sambyal da hai ba ko sir exam ama tawraga haidok ta tar di exam ji ka do tawri no haibne aina exam ama tawraga haidok ta tar ga di kai do toy no corruption going on in director general NCC moina apam do ko na thaning mami ke te tumona thare pull and push tawraga akhoi somna kan da leiba seisida NCC si adu matam da tawu su ya da yam objection yam nei da taw adu with so much of difficulty akhoi angang ki khanjare ada YP chan hoi khalle aduga mai mami se Arjuman Shah ko buni ko Ketigau deni Arjuman Shah angang ya phaba angang ni ko adu khanbi da na ma se termoi da lei re ba angang chat ka doira chaloi doira khangde ko aina ma dai exam chi tawta di haiduk ka dam ne haiduk di kai gi no corruption tawre adu ta di sir hamar from next time we will not take part and high re ba ko ai gi ma ma ta da mana phone tawe army headquarter da DG NCC da na mana ko dak ta phone tawe nungdang da ne hu angang do send him to Nepal and thare. That is the beauty. I don't know. In the central government, if you project something with reason, and if it is justified, central government says no. I say no. Yes, central government never says no if things are justified. Aduna simadi ai thamjage mayam da aduna with my experience ni aduna NCC da lengai gi mati ama khaki ni ko angang ahum akoi gi Mount Everest kari ne ba adugi damta I had to fight tooth and nail angang mapan gi mamunda NCC angang mapan mungda akoi gi angang ahum se Mount Everest kari ne ba adu mamang do amtu su ka gi de adu matung da amtu su ka tre ko adu fight to matam da ai khoina reasonable oi na tropom to da akoi angang don kahal ai habni ko ai se aduna akoi gi leinga se reasonable oi bi am darka lei ba reasonable ai su gi kem handa ki akoi extend to gi matam sida irang gi haira sine ko irang phalo ha sigi su kem lei me am ji recycling to ko recycling to aduga sida lei bo weapon sing se Assam rifle da thamganu BSF na taga CFA battalion da thamu hai bane ba se very order was very clear hauji pho da khoi khang de ba si khang de se kari gi no si khang bangam de se kari gi no why sine ba si haidok pa yadab ro masi lengang na haige dam ni president rule lenga da su president rule gi makha da lenamba khoi honorable governor hoina hair ka doni aduga hauji ti president rule do lotion ka da si poche puthok ro ba khoi khangning e ba what has happened ado khoi gi Manipur gi siamna Amit Shah ga unaruba matungda Manipur gi chau ahomba amu oina hariba khongchat tu ga mari lenana nauna mahila battalion ama linkhanana bagi damakta in principle oina approval ama pirakle loina na Manipur sarkar da su madugi detain khoi gi detain project ama khak thagalakna na ba haiduna thubu matam da haire boja masidai do
ngahan makai koi center na koi si unagi haibada kara kana unaba warabane adu wasimba siga mari lena na koi lakare ba 2027 da koi Manipur gi assembly election su lai haibagi hongolok pasaruk sida su lai bagi oithokpa yaba su lai oja masigi matang da akoi gi Amit Shah na masida pirai ba akoi gi linkhana bda maila battalion siga pirai ba porsiga lakadori ba आइडी हजिक बीजेपी के नौब लेगा लाकदोरिबा सिगा मथंग इलेक्शन का अनी सिगी मरक्तिदा जा करी ओइनो उबे आइ मसी मणिपुर प्रजा सिंगी दमक्तदि मसी बुलमनी बोरमनी हाइना लौगदोरिबा जा जागी मसी जागी पर्सपेक्टिव ता करी हाइनो जा थंबई आइ मसे फर्स्टली को आइगी मोता इंडिया की यूनियन मिनिस्टर एनी यूनियन मिनिस्टर को होम बोर सोम बोर सो मसी इंडिया से हम चावगा डेमोक्रेटिक कंट्री लार्जेस्ट निको अदुना आइना खनमदि एनी कनोदा अदुगी कन्वे अखोगी रिक्वायरमेंट दु कन्वे तोरगा हाइबागी चान फंगबसी आइडी सिदि पामजै को हाइबदि अखोइना करी तौरी अखोइदा करी अवाबा लई फाइनेंस बोरसो देन होम डिपार्टमेंट बोरसो अमो बोरसो हाइबसिदि आइडी याजनिंगेबा उनबसिदि फैना खंजैबको उनरगा अखोइना प्रॉब्लम्स हम दो शेयर तौरगा देन फिर सॉल्व तो दुनी दना को सेंटर है बसी अमित शाह होई जी का मोई होम मिनिस्टर होइन तोरसी असेंग बगिदी यंग तादी मोदी रिप्रेजेंट तोइने बा मोदी कन से प्राइम मिनिस्टर से को प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ना अंडर हिज इंस्ट्रक्शन लेना रिप्रेजेंट तोरिने बा दो एनीथिंग अमित कनुगा अखोगी होम मिनिस्टर को वरी साना रहे तासु प्राइम मिनिस्टर दी यौदुने बको सीसी तौरे हाबसे सम सर्टेन कनुदी लेरमगदोइने बको अदा अना मसागी एनी सुबगी अखोजी उनद्रे प्रॉब्लम जब लेरे अदगी चौसांग अखोगी असोंगी सिसु उनद्रे अदोय तादी लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग सु याम लेई को अदना सिगी मिसअंडरस्टैंडिंग की गैप सि क्लोज तोगे हाय तादी उनबा वरी सानबा अदगी कन्विंस तोबा मोइदा याम दकाले अखोगी मीना चलगा करी कन्विंस तोगे हायबदु याम इंपोर्टेंट ओइ को अदोदी याम इंपोर्टेंट ओइ दो कन्विंस तोबा उनबा सिमदि याम दकाले उनरकांदा मी खंगनादोइनी खंगनरकांदा क्लोजनेस ले कदोइनी अदना फॉर दैट मैटर आई उनबा सिमदि आइदी यामना positive step ne na chili lojai agi motadi ko aduga now coming to IRB battalion se basically I somehow company kya lei banodi I hoji phangjarte ko aina kan to matam dai kan tara khoi army ge di company mari ni aduga paramilitary assam fulgum di company taruk plus headquarter and support company toga 1400 agi strength lei ko ada IRBC su dum bagi strength ta organize torbo obtara ga di moi strength se 1000 to 1200 mu oidune ko ada 1000 ne na low matam da akoina 1000 ne low matam da tha ma da torop se 2 crore 10 lakh मुतायबा अदुदा सेदा अखोगी नोटिस की स्टेट सिंजे सिदि खरा अखोगी सब्सिडी से याम यामे को पी से अदुना अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना पीगा दोइसे अराउंड 10% गुम पीनेबा सैलरी दा को अदुगा कनोदना ngasagi 90% duna kanona pirakadaba central government ne pirakadaba I am talking about salary ko aduga ngasagi training tawba dagi nomoi leba equipment leba khotpa myam sing di central government na fully piraneba aduna sigi matang sida khoigi Manipur si industry su leite factories leitawna kari unemployment problem si yam lei this side also that side also any community for that matter ko adun leibani na suaina kare hetare सेंटर तक दी पैसादी लाक्तोनी दना को पिरकदोइने बा हाबेदी तोलो त पिरकदोइने दना मी एमा थबक तौबन तुमदा इमुंग अमदी थाक्तोइनी मचा मसु सेमदोइने बको अदना सितर को ददी सिगी अमा पिरकपसिददी आईडी खदंग यानिंग बपो ए हाइदन हाइतारे को अदो इरांगी मतंगसिदा अखोगी नेशनल हाईवे थिंगबंगम हांगदोकपंगमदबा अदगी उखुलुमदु थिंगजलपा सिगी मतंगसिमदी यामना का हेतारा यामना मोय डिस्कस तौबम दरकार लेरे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हाइबसिदी को स्टेट गवर्नमेंट की यामना इंपोर्टेंट रूल नि मोयना बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स मोयना याम कन्ना खोनागदबनी हाइना खंजै सिमदी को अदु मोयना पसु तौरकरा कमायना तौसिगे कमायना वरि सानदना खोनादना कमाय तौसिगे हाइबदुदी यामना खनब दरकार लै अदुगा अदु खल्लब मतुंगदा ngsaigi khoi sta leiminer ba ichi naw mayam se 1961 se khoi state government no notification thokre hare ka khoi gi citizenship india gi citizenship oibagi Manipur gi case ta ko aduna 1961 की मतुंग दला पसिंग जी फोरेनर ने हाइबने बा अदुदी इसिनाव नते हाइबने अदुई मफांग दला पदुदी इसिनाव ने अखोय लोय यारि ने बको यामिनरी ने बा अदुना सिसिमा अखोय की कम्युनिटी म्याम से लोय खंगिना बम दरका ले अदु सि एक्सेप्ट तौरगा अदुई मतुंग न वरी सानबम दरका ले अदुना अदुदी कंप्रोमाइज तौबुदे आई पामदे बा लेट इट बी एनी कम्युनिटी को
1961 की कनो सिदा 51 दी खरा मनो हाइरे अदुबु स्टेट गवर्नमेंट हाइरे 61 बो हाइरे से को अदुबु दा आइगी मोत को 61 बो हाइ मतम दा अदु मतुंग दा लाप मयाम दुदी रिफ्यूजी नि हाइबे सिदा देयर इज नो अदु हाइगे दमने खंजै अदुगी मतुंग ना कीपिंग दैट इन माइंड अदु तो मतम दा कोई कम्युनिटी सी वारी साना मतम दा अदु कीपिंग दैट इन माइंड अदु दु थमगा वारी साना बियु अदुदा स्टैंड तो हाबनी ईच एंड कम्युनिटी खुदी मना लोइन अंडरस्टैंड तो हाबनी का है पीस एंड हार्मनी से लाखनबगी दमक को अदुना मसागी महिला बटालियन हम लापम दा मी लिसिंग अमा मुक्ति नुपी लिसिंग अमा मुक्ति थौ फंगदोइने बको अदुना अदुगी दुदी आई कितंग का है तारे अदु यार ए हाइबसी ददी कितंग कन तो या अदुबो एप्रिशिएट तो याई सिमदि को व्हाट हैपन इज नागालैंड की केस तने नागालैंड दा फगी मिलिटेंट अतना फॉर्म तो बटालियन इले बीएसएफ की मोगी कनुसिदा लइसे बेस मिलिटेंट गातो ओरंबा एनएनसी की गातनी को मोइसिंग से कंट्रोल बटालियन अनि बीएसएफ की नंबर दो दे हुजि कावरे को ऑफेन हुतन निजंग पनिना अदुगा बटालियन अनि दि लइबा बीएसएफ बटालियन अनि लइ अमना इंडियन बटालियन बीएसएफ बटालियन नो मिक्स तौखरे को अदुगा अमना हाउदिना पुरा नगा गात की प्योर अम लइबा नागालैंड लइबा दु बटालियन से को बॉर्डर द गाइबा अन अदुगम लइ अदु बट मी अमा हापक मतमदा मी अमा थबक हापक मतमदा इमुंग अमा पुरकदोइनेबको अदुना सिगुबगी कॉन्सेप्ट से खरा लइ अदुगा ईरान की मतंग सिददी अखोई इंगांग अंगदबो माले यामना वारी हुजिको अखोई नेशनल हाई हांगदब खोतबा अदगी वेरी क्लासेस हुजिसु लइबा नगागा कुकी का सुंग लेनरिबा अदगी कई हाइद खंगते ता ग्यामेन तादे तौरिसे पंखत खनै ज्ञान तादेबको अदुना मसी वेरी वेरी सैड थिंग मसे आई कन तो हनिंगी शांति दा हंजन हनिंगी अदुगा का है तारा अखोई शांति दा हंजन गे हाबे दादी अखोई गवर्नमेंट से एनी गवर्नमेंट लाक्सनु को ट्रांसपेरेंसी सी हम दरकार ले को ट्रांसपेरेंसी सी हम दरकार ले गवर्नमेंट लाइसिना मोय खन बताई दिस इज माय मणिपुर है बसे माय थबोइदा मागी हार्ट टू हार्ट लेरगना दिस इज माय मणिपुर हाइगा कोई मोय 60 एमएलए म्याम जिना अंतंग खनमिनरगना अंतंग अखोई से दुमाय चटपन दे फै हन खनजे आइनो ऑब्जर्व तौ मतम दा आंध्र प्रदेश तने आंध्र प्रदेश दा आई से पोस्टिंग अनि रक तायबको अदुदा तौबा मतमदा आइना हाबै पोस्टिंग तौबा मतम सिदि चंद्रबाबू नायडू तारमे अदे अदु मतुंगदा राजा शेखर नाम लाए चंद्रबाबू नायडू ना मोगी कनोने करीबा तमिलनाडु करी तेलुगु दिसमगी ने को तेलुगु दिसमगी नि माय मथंग लाइसिना कांग्रेस की नि अदु मतुंगदा अमा मुलाए अदे मतुंगदा अमु रेड्डी म कनो दो राजा शेखर की मचान पासिंग लाए पॉलिसी सेम की बसे पॉलिसी सी तौगदबने सेमम बसे अमना सेमम तारसु याम फॉलो तौवे बंगने सिंसियरली मोगी स्टेट की सिंग खलखना ए अदु चंद्रबाबू न सेमम बनी ए मवा लौदे अदु तो हाबजे तौदे अदु खोइ सिददिना अमना मु सेमम बा अमना तौदम तौ लंथोय को अदु चंगियो पैसा स्टेट मयांगे खोइ पैसा यांगे सानिदना हाइदि अदु दो अखोई की स्टेट पिराबो पैसा नेबा अदु अखोई मयांगी पैसा नेबा अदु केम त खनबा जानते अदु मदु खर खनबा दरकार लई दिस इज माय स्टेट न हायरगा आगी लेबांगनी को हायरगना मयाम सिना अदु थबुक तौमिनबम दरकार लई अदु लेतिंग को दि अखोई दि अदुम का हायतारा प्रॉब्लम से तुम थोक्तन लेनेबा अदु अखोई की टेंडेंसी से अखोई की कनो सी खंगदे मसी यामनदि चुमथोहनिंगे दु चुमथोपदि ngam वेरी कॉम्प्लिकेटेड आइना सुम अतै स्टेट मयाम सिदा इंडिया ऑल इंडिया चल यंगपा मतमदा मणिपुर से क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हो जेएनके सुनते जेएनके क्लियर हो कई प्रॉब्लम हो जेएनके अखोई मणिपुर की प्रॉब्लम से कई ग्याम तादबी गांगी लौदबी मंगातनेबको इथनिक क्लासेस इथनिक डिफरेंसेस मैम से मसी सेमदोकपदी लेंगाक्ते सेमदोकतदी यारोय मखादे सेमदोकदोमते लेंगाक्ते सेमदोकदबनी सी हाइन थमजगे हम थागतसे जा ngara unakhiba अखोई चीफ मिनिस्टर का अमित शाह का उनकीब वाफम मणिपुर की सिक्योरिटी से रिव्यू तौनबगीदमक्त यामना अकुप्पा याम कुप्पा डिटेल्सिंग पुथोक्तुना अखोई खनखिबगी अखोई पाउ फंगे अदो लाकदोरिबा क्वेश्चन दी ओजा वहांगदी हाइरिबा हाई लेवल मीटिंग अदुदा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर फिबम ngaga हानगी नॉर्मलसी पीसफुल को एक्जिस्टेंस टू हलकपा ngमगद्रा मधुगी इम्पैक्ट से करी ओइरकपै याय हाइबा वाफम सिदोजा नंग थंबियुबा मधुगी आउटकम दु सोइदना पदे कानाबा मै फंगनेना खनबिब्रा नत्रगा हामु एज इट इज दा अदुम लैबिगदोबा मानब्रो जागी पर्सपेक्टिव द मसे आइना ममांगी दा आइना हाइजगिबदो
unaring khoi di development se lak ka doi ne ba ko unaring khoi di development lak doi ni adu da ai sidong pakhom chan doi ne ma yam gyan ta ba khana ta doi ni khata do khana ta ro doi ne ba ko ai ni chan doi pangkhong se everything is on anthropology anthropology da loina la e ba ko anthropology da la e se kai no bo akoi sida lai ba phirup sing se je lai ba mi hinje karam karam no moi character si kamai to ge se central government ya phajana khange ba ko ya phajana khange do na na akoi sida gi chalu matam da mi ngang ba matam da na moi akoi na ngang pom da som da gi khum ngam moi ba ta because sagi entro character se akoi gi community ahum lai ba sigi character se moi ne yam phajana khange ba character du na nang gi si to si di nang kai ngang do no hai to ne ba nang tumi nam lai ba ngam da ba anthropology aduna pakhongi mayamna khangbi bana khangwe khang gyan ta mi syang wani gyan ta do ma si kan ji thola ta di anthropology da high le na adun khalngani ba adu everything is on anthropology central na tori se ko anthropology ni mapa amana macha manga pokpa matam da taruk pokpa matam da macha khudimo manade mapa amaga mama am khatagi macha oi to pukchen khojen manada we manade differences la differences da ai sa sin kamai tawi sin kamai tawi how do you mapa mama to deal tawe ba this we have to understand sima ai thamjage ko aduga unaring khoi di development la ka doi ni misunderstanding lokthor ka doi ni ko aduga unaba matam da puna unaba aibadi naga su naga gi ne kuki gi ne maite gi ne puna unaba aduga ne central ne grill to ba nang sitogi no grill to adu ne pamjari se ko sima di am pa de grill to draga de khoi mi ji gyan ta roi ba ko ana grill to amam unaba ta hana amam unaba su da kale nang na kharisna kai no adu da mu individual da mu grill to ba mu ta kale central government dagi central government gi side dagi dina akoi manipur thugai ba pami ha ba se da hai ba sing da yaning de ba india ana le ka kamai thugai pam doi no ko ada thugai ba pa mai ha ba sim I am not in kaitara I am not with that kaitara sentence haitare ko simadi ha jege aduga masagi ibona tamoda hangiba question du da ai machet um panjaram ge ko akoi manipur da paikha bo tawroba thabaki tawroba amata haidokte matam jana ko samthina kan tok jani da aduna di akoi sida leiba mi sing yam competent oi han ta pani lenga nga iba adagi office ta ga phami ba kamu sing se moi se yam no matik yam no chai ha ta aine nga isi kanu manipur public service commissioner tawba exam chi bo halli ne thabak changram du bo ang pa mane ba it's very wonderful hai ta ai kamaina kai haina express to do no khangdre ko thabak se haidok tabi paikhan to thabak haidok tabi ai example lam pizage ko ai gi kanu sida aduna na aina central government da aina ngasi bo matum da aina demand am tobu matam jida ai gi experience da adum pirakhe ba ko pirakhe sia ai marong ma hajage ba ko aina ncc ge CEO ori nga sida na akoi gi youth exchange program hana YEP hana youth exchange program hana akoi gi angang sing je competition taroga foreign country da chatnu bi program am lei ba ko aduda ai keden ma arjuman saha ko ma ming ko arjuman saha se moina khalle impanel tawre hai kana result je so ai dok ta angang si de passport ka logjer re ko adu passport chaw lo bo cha pa adu a godi chala lo doi ne ba paisa tingi ni ko ai ne hek lakpa matam du da di angang am ko le me magi do adu di ai nang hodre magi dam tai work taw din ngom da ai hek lakpa ka adu gi portal lotion gre ba ko chahi du loi gre ba mai maming do ai kaw ra adu ngang tu ma di adugi do dai work to won nang hodre ai lak tang ngai gi ko ai na su ncc kamai to no khang ding gi mathagi case study hoji gi arjuman sa gi case study na republic de chalu re hal e ma yp gi khalle ha re ko khalle moi se e mak to re adu na result je haidok ta ba kai lam je chato no khang da ba chalu adu matam da chalu haidok ta ba ko adagi akhoi gi shillong gi pura notice ki in charge la brigadier sambyal nam la aina brigadier sambyal da hai ba ko sir exam ama tawraga haidok ta di exam ji ka do tawrino ha ne ina exam ama tawraga haidok ta raga di kai do tawino corruption going on in director general ncc moina apam do ko na thaning ma mi ke te tumona thare pull and push tawraga akhoi somna kan da leiba seisida ncc si adu matam da tawu su ya da yam objection yam nei da taw adu with so much of difficulty akhoi angang ki khanjare otherwise pi chan hoi khalle aduga mai maming se arjuman sa ka buni ko Ketigau deni arjuman sana angang ya pha angang ni ko adu khanbi da na ma se termoi da lei re ba ngang chat ka do ra chaloi do ra khangde ko aina ma da exam si tawta di haidok ka dam ne haidok di kai gi no corruption tawre adu ta di sir hamar from next time we will not take part and high re ba ko
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ DG NCCꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ send him to Nepal అని ꯊꯥꯔꯛꯑꯦꯕ that is the beauty ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ central government sida if you project something with reason ko with reason and if it is justified central government says no 하시네 no 제 swai 하이데요 뭐나 yes 같다네요 central government never says no if things are justified ko aduna simadi ai thamjage mayamda aduna with my experience ni aduna NCC da lengai gi mate amakha ki ni ko angang ahum akhoi gi Mount Everest kari neba adugi damukta I had to fight tooth and nail angang mapan gi mamungda NCC angang mapan mungda akhoi gi angang ahum se Mount Everest kari neba adu mamang do amtu ka gi de adu matungda amtu su ka tre ko adu fight to matam da ai khoina reasonable oina tropom to da akhoi angang don kahal haibni ko ai haise aduna akhoi gi leinga se reasonable oi bisi am darka leiba reasonable sugi kem handaki akhoi extend to gi matam sida irang gi hairasine ko irang phalo haise sigi su kem leibe me am ji recycling to ko recycling to aduga sida leibo weapon sing se Assam rifle da thamganu BSF nataga CFF battalion da thamu haibane ba si very order was very clear hauji phoda koi khangde ba si khangde si kari gino si khangbangam si kari gino why sine ba si haidok pa yadabra masi lengang na haigadam ni president rule lenga du president rule gi makha da leiramba akoi honorable governor hoina hair ka doni aduga hauji ti president rule do loisan ka da si poche puthok ro ba akoi khangninge ba what has happened ado adudi tawdram so ka no moi ka pe ye so no moi ka pe ye na haire adudi moi du military ngakta na du military are roaming around here ya hana ai haji lamde ko militants me haji chali haibane ba do adi su do tawte haibane ba adi somna khangi su phari somna khangi do militants su tawte haibani na phari ka su kaite pharo mo su tawna damni na ado asongi du di su tawre haji phaban thokte haibani da ado phaban thokta ta ga di asumna kapai du ko phari no ba because moi weapon du di sigi mafam se thamo na hai khabane ba adu karai da kar ba battalion da thamige ba weapon sing do ado weapon si thamma matam da sigi weapon se thamaga magi trigger ka da do adu da chain se thingjal le dana adu pareng sana solo lo thangodam ne ba adu tawbra tawdobra se mase akoi gi maitei jo hai ngamde maitei MLA sing so no mata thigate naga MLA su kanam thigate kuki na kuki wore ko ai hajer se ko si thiga pataka lei sigum se tawse hai ga kan da di ngak tang gi nuai raga kai hai tare order to thoe ai nuai re se sha pe ta thamo hai re na koi ne na re ko ka tu phare ko na to re thami ba tham daro di khangde nungmai de nung kapi ha chana ka thil da kapi som da kapi si kapi tawri kari no ba tawri do ko aduna masiti masiki potse masi se hoji akhoi gi tamon so hai gi dana ko state subject ni har ko matam da ngacha du poto state ki langa action thijal lo hai ba ne mi adu chalo hai ba thi o ba tawje ke gi no no enforce to no ho no hai ba adu enforce to du am darka le ba guts le ba darka le hai ba ne ya ba ti adu tawda ta ga di akhoi gi sida leibo poching ya thamu ya thamdre hai ta ga di adu gi level do increase to botai adu discuss to botai ada jara discuss to botai I over saida smai to lure unare adu di sigi weapon singje sigi battalion da thame si battalion thamo hai ro ba ko penge ba adu to kan da ngasai gi order thokibo order do enforce to re hai bu akhoi na khangdoi ne ba ko adu ma do thok to na enforce to de chatli ba dum mo thok to ri sini ai tham da ningi se ko adana security gi matang da discuss to biu yamna zapiu akhoi gi kano si hangdo piu highway se hangdo piu aduga sigum ba pass to giba order pass to giba sing se enforce to biu sini ai tham da ningi tagat sari just thank you yes za mathang ji ngarang ai khoi gi honorable chief minister na ai khoi Amit Shah ga unaru matung sida hauju ji si yam kan social ai khoi keno da ai khoi gi CSO mayam amana Manipur da NRC tawdri ga da census tawbai yaroi haidani yam kan awareness piri sigi matang sida ngarang lu graba awang bathagi high level meeting du da za macheram bokse masi pandaba male ado si matang sida diuza kari kramai no jagi wakhalon do masi thambiba ya bage ai hojiki question se ai khumjage ko ado hoji tamona hoji haibi ki bedo IRB gi matang do tamona haidu yam chumo homam ne ba sidi IRB battalion ma hang bo khotpa di simu irang lebi sidi kaishu leibo pona te ba central government da na 24 crore gum ba sahim da shed out to one ko peanuts India, 24 crore is nothing.
ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ IRD battalion ꯑꯃ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯂꯝꯕ ꯅꯣ nothing ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯇꯨꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯏꯃꯨꯡ 1,100ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯞꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ elected member ꯑꯍꯨꯝꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ in the same frame of mind ꯂꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ then the government has failed ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯦ NRC and the census ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ NRCꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ NRC and census ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ only 30 lakhs ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯗ 34 ꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ 35 ꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ 35 lakh population ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UPꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ what do you recommend ꯑꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯁꯥꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ there is no requirement of NRC ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯃꯜꯇꯦꯅꯤꯌꯁ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ NRC ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯁꯥꯏꯃꯜꯇꯦꯅꯤꯌꯁꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯈꯨꯕꯤꯁꯤ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯥꯟꯗꯥꯟꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯌꯦꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯤꯁ ꯋꯥꯟ ꯏज ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯧꯔꯛꯄꯗ ꯗꯤꯁ ꯋꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯣꯀꯦꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯂꯧꯈꯤꯗꯤ NRC ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯀꯣ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ 9,000 ꯃꯤꯃꯨꯛꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯣ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯅ 40,000 ꯃꯨꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯕꯃꯔꯥꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯈꯨꯕꯤꯁꯤ ꯅꯝꯃꯒ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦꯕ you people are refugees ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ my brothers and sisters 하이따르수 그 미술한기디 뭐하 laudeeba my brothers 오게 sister 오게 나와 laude 라아디네 세다 레지스터데 이거는 구비 남니시네바 거 아두고 아코기 시나 가만 또게고 피르졸다기나 피르졸 찬델 테노폴 세리 코 레이터비네바 아두 레이시디 좀 나가는 brothers and sisters 레이버 감부도 마음도 레이티야 아두나 NRC 에베세 얌 important 오이바 NRC 시 tawdana census tawbo taragadi yamna problem ama thoani subsequently yamna thoani bako because census da delimitation habasum su laktoine ba aduna NRC tawge census tawge hai taragadi akoi gi case solution ge hai taragadi akoi gi naga and naga MLA kuki MLA maitai MLA moi sing same frame of mind lei batai same from mind later that kuki ni yadren khalo na daga nagan yadren khalta adi adu the problem lai reba adu ki process center da puthok badra ka lei adagi akhoi gi home minister na mu grill to boda ka ri nang yathi ka gino haidu grill to boda ka leba kari gino 1961 hai re adu tadi adu changpa mi do ka do NRC ka do yaro do no na chaitha pada ka lei ngang thar pada ka lei ko adu center da tawba ngamalu hai bani adu di ngasai gi MLA 60 do pham matam da are they in the same frame of mind hai basi da ka leba adu discuss to boda ka leba ada center ka bari chana bada same frame of mind later gadi adu tawrosi hai tar gadi akoi Manipur ki population ji ka sunna teba adum phanong lusun ya pot namne yam yang gidra pot ne ko now akoi ki problem se da sigi simusu discuss to godam ne ba sigi sisu discuss to godne individually akoi ki home minister ka to na ta ba individually akoi prime minister ka to na ta ba ngasai ahum je representative ahum ji chalo MLA ahum ji chalo ga na sida fencing ya je kana kana no kai gi ya thi no adu bill to ko idea adu putho bu hai ni TV do utho hai ni debate tong na lo ni kai gi yari no kai gi yadri no na yumam saraga bu yumam lerga bu adu gi boundary le tab ya bro ha akoi India manung da so ai yum da so le su boundary se me yum masan ta bne ba yum le di boundary le ta mo ju chang kanu chang o hai bi wan te ba chang ko ya de hai bna te ba chang o with due process of law hai bne ba le ba am le ta di admai chang u ta bna tro ado FMR aduma lokthokpa yabra yadabra yadisi kaigino yadami do grill to ba ina ti ko adu ngam hai bane akhoi gi lenga sila habati akhoi lenga sina adu fight to ngam ba fencing to ba yadisi kaigino si fencing che kai gi to ba yadri no habase masi khangwa kan to convince to hai bane ba adu convince to center na di convince to ko ni because center na di
very rightfully moina fencing tawgani adagi FMR lothokani illegal immigrant lothokani hairi neba NRC tawni hairi neba adu tawdri sida community amana tawdri haira animona tawdri ahumona tawrusi haira adu discuss tawbra adu discuss tawdabdi so yaroiba discuss tawdabdi adu ira adum tholai neba seida kara IRB battalion ga khara raise tawga call tawsina obi ya po na tebe sidi ko aduna masigi potse yamna akhoi manipur da sensitive ose ahum maksina fencing si darka le ko yumam sar tar gadi fencing darka le te ko san chang pa ya de ko huran ba chang pa ya de ko hai bu ne ba huran ba kamusi chang hlu ko chang gum sai ne ba ya di ko ado huran ba sim sum chang han ja di ya roi ba ado chang hlo na noi gi na chin na on ba yai ko achom na kan lu hom ma chu yai lu mu jong noi ni ai jawan chu yau ko achom ni nupi lo ba ka su kai de nupi de lo re indian wa re man lo ram ni na ko ma di process lo ro ma gi kha ta du la o chak chami no numi ni hum ni le wo permission lo chako adugi wari ne aina haise ado NRC tawba yamna darka lei census animak chu tawbu yai animak cha simultaneous tawbu yai community ahum magna mari lo magna si work tawbiu adu tawdana census tawbu taragadi then Manipur is heading for a very big clash again se haje ge ba thank you sir zabi yam noi jare za sarkar gi side tegi jiksi yam kanna situation si normal si hanjana na ba yam kanna hona dun lagle ada karigumba hona na karigumba situation ji hanagi phibam duda hanjalakpa ngamdragadi madugi responsibility di state government na oigadoribra nataga center na oigadoribra jagi khalwando jagi perspective ta masing tang ja thambiyo ngasagi aina kano haijagi do Khemchand ge anthropology ham to adu sida du don ta re ba ko adu sida adu ta re se akoi aina haijab du sini dang sagi clear terms ta moi ahum jing ngan up tai ba stakeholder ahum se mai dei ne cookie ne naga ne ko moi se kan ta ba nang na tai ba ko 1961 si yar bo yadri bo haiduma yada ta di ka yadri no khoti no ngan ta re ko adu yare ha ta di adu di yumam le ta di fencing ya bro ya da bro hai ta re ko adu ya di du kai no ya da mi du kai no adu ya da mi du expose to ta re ko adagi kai hai ta re FMR se noi na cha na su relative do rule gi matung na la la se horo ta le hengu je kano ta kai ha ta re khoi gi lampak ta san sajik cha ba do na to lugum se hai ba do ya na tai ko adu ya bro ya da bro to adu ne khai na tai adu matung dang sa gi illegal immigrant laiba village sem to riba kholi ba mam je masi akhoi gi leba ki phana bai tam tani tung koina shanti one bi tam ta se moi loi na ya na tai ba elected member kambu se elected member ha na ya ta ma tum da mai ma gi pot am le ram ne ba ko ma puk chen cheng da ba ne ne ba ma puk chen cheng ba si am na darka lai ma puk chen sen da ba lai ngodi sida kara taroga kai hatare nangina khara tawro nangina budget khara lawro nangina lam khara selo nangina lambi khara semo sino oya pona te adum puna laini yaroi ba laingak singchina de 60 MLA se asina khanga dabane simasi aigi manipur ni ko haiba se moi 60 mo na khan madar ka leiba loin khal ka duda adu thabak tor kuma tam da shanti oidoi ba adu masi po se central government solution ba ngam moi ba akoi gi yumne akhoi yumne akhoi na senggodamne akhoi na tongdana akhoi na tanang moi central government sung moi ba central government they are playing on anthropology maitei lale soiro maitei chumi soiro ai hairoi ba kuki lale soiro kuki chumi soiro ba same goes for naga also aduga moi central government yamajan khangi ba ai masi mi si swai tawni si tumoni khangi ba moi di 강원들 마뚱이도나 anthropology 산나리 네바 pakong ne ado understand taw mi khara yaw mani understand taw tawjara mani taw kamu tawtre ko adu wani aduga masidi sigi thabak losin ba se masidi we the people of Manipur hai sini akhoi gi elected members sing che akhoi praja myam na gan ta ba tai akhoi elected members sing gi moi vision do yeng ba tai moi na solve taw godam ne mapan dagi mi lak pasidi mating pang ba lak ne haba ya da kan da phugai ro hai ka duni ko thagat sari yo ya da kan da phugai ro adagi force thajalo adagi wang ga hairam ki ge ba sida force thajal ising che akhoi Manipur government pa chat ting ni si free da na te ba ate state na kai har kani noi Manipur da noi myam yong myam la noi khanara ga akhoi sum na kan de akhoi na pi income tax dagi noi paisa sum ka ke ka ya do no hai ne hai ne ba aduna si taw matam da sida security deployment taw matam da na Manipur se akhoi army gi terms da army gi da na Siachin sina quite highest allowance pangeba. Siachin da tabaki ko glacier allowance highest pangya du matung da Manipur ta ba. CI ops infill na adu su pi do ni.
시 따오리 ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯡꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯅꯦꯅ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ나 ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯗ BSF ꯂꯥꯛꯏꯕ CRPF ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯏꯔꯛꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯇꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯛꯇꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯌꯥꯗꯕꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯊꯥꯔꯛꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯩꯅꯤ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ